Ebi byona birohizo bari nyuma abazio b'Abebembezi aba bakwatanise n'abakuru b'ebibwegese babenu batongoza hokombeka ebino mu mashomero mushanju ga gavumenti mu district ya Sheema batyo kubashyikira ishomero rya Kyabahiija Primary School muri Kakindo bakagwero akagwe bwa nyuma yo kushanga ngu ekyombeke cyo babine kumariza hari miliyoni 17 cyarahakiye kugwa. Now at this stage, can't we make any other decision? Are we bound? Can't we reverse this decision? Abantu abo bari kubimononga kandi abo bari kubimononga observation negira ngu aka miliyoni 17 kakuba mara ikintu kitakayishyira ha muheru tubanze tugire ki twije turambure at least nitwe tutemu our input. Needs assessment. Needs assessment. Engineer ije abanza bare arebe instead of kureta miliyoni 17 zikagwa mu ibazi. Shanjure ngu kwihense baho government ekateka gasente omukombe kishomereri batyo kubagire kureta batayo miliyoni 17 zonka kuri gishomereri rutandika bakombeka hogaga kandi kazimbi abana barya hano bashomero muteti tutireyo ko tombwita kwitu twagera ngo nangu tukore renovation bagaruka baturetera kasente kaca katara akore renovation twayona kuruga ntandika ishomereri ntandiko n'imyaka tubakatwaga kizimbi cyone cya gavumenti ibe bizimbi byone biryaha umuntu bero kumukuzere babirukubi bakakorwa baziro mu manga bititu tukatunga gabuyambi kuruga nkahi ahero kandi sigenderwa za maintenance nibabane bena ngo ishomero rya ribi baruhunduze nawe bataritandikire nibakora ba maintaininga ishomero nabwa nyuma mukuru w'entebe ya katano aragire ngu umwaka ogu district eteho cyombeke kisya kandaganda amashomero agakwatirweho hari mukanengere primary school Rwengiri Kasana Nyakanyinya Kashekuro hamwe na Kyabaharambo mu Rumasheruka gashakoma kwa twakire.